Ye qua que lu ye qua le agi kerja ye edona ne eda totalu demwi ne edulu ne ta agi Mang boleh baca itu for free asing non kan betul kalau kamu along dengan your listing for ini macam ni kalau kita kalau tadi kira contoh kan along dengan dia so tadi kan ini macam pada kalau aku nengai lah jadi le pun saja ini Payah tu dia semua ibu kata juga semua di mil level nengai lah jadi aku baru tu tak apa kalau administration kira apa administration head kira apa head education atau kira apa education. Kalau you go dah bukan satu tu lepas ini lama lepas administration bawa lepas yang pada lama lora apa lepas yang pada lama lora le pan pola dah beri head system. How tadi we have to wake up. Pagkaman semua macam kau pun dalam memakai ni, demi lah memang apa. Pada masa itu dah suatu apa waktu waktu. Ini administration pakai lah administration. Nanti ni political reform pun ni. Lalu military, mereka ni bukan itu dah. Kalau tak kira pada ada itu dah. Kalau bahawa political reform itu kau kenal. Political reform ni apa? Political reform itu apa? Dia pun saja yang tahu saja. Itu awan ini milik pola tak kau boleh dalam itu awan kau kira apa ni di dalam itu punya apa awan ini dalam awan tahu dah kata non itu punya kira tak juga mungkin dia itu bang kira dah sesuatu dengan apa pun jangan pemahaman ini lagi. Mereka ni apa sih lagi kau tulis di
the federation is a government now lâu lên là đó thì đó sẽ nên luôn xin đó và đúng là làm phản ấy là đó cho nó rồi federation rồi you là đúng không đấy rồi một gì đó đấy ဒီရတဲ့ဆက်တွေပါနိုင်ငံတကာမီဒီယာယူကရိန်းတို့ကြောင့်တော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီကားလေးပေါ်မှာတည်ရှိထားတဲ့ကိုကြုံနေဘယ်လိုမှ အခုကတော့သွားလာတာအောင်နေတော့အမေရိကကိုစတိတ်ဒီဗန်နဲ့သွားတယ်ကိုချိုင်းနိုင်ငံမှာပြောခဲ့ပြောအင်္ဂလိပ်မှာလည်းသွားတယ်ကြည့်ရတာတော့သူတို့ကတော့ရုရှားနဲ့ပြောကြောက်နောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့သူတို့တရားနဲ့ရုရှားနဲ့တက်ဆန်ရှိလို့ရှိရင်သူတို့မလုပ်ဘူးဘာဒီဝါရေးရရှိနေ international relationship theနိုင်ငံကို practice အခုကတော့သူတို့ထောက်ပံ့မယ်မပြေဘူးနော်မပြေနိုင်ဘူးမပြေရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ပုံစံတွေရှိတဲ့ဒီမျိုးရှိတဲ့မှာလူတွေအားကိုယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့သွားတော့ကိုယ်နေနေရတယ်ကိုယ်ဒီဇိုင်းကိုပေါင်းပြီးပြောတဲ့အားလုံးကိုယ်ဒီဇိုင်းကိုကိုယ်ဒီဇိုင်းတက်တယ်ကိုယ်ဒီဇိုင်းကိုကိုယ်မှတို့လာကူမျိုးရှိသူတို့ကြိုက်တဲ့သူတို့တော့သူတို့ကျေတော့လောက်ရအောင်အခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြီးတော့ကိုယ်တို့ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြက်ရတော့မဟုတ်သူများလူမျိုးရှိနေတော့တိုင်းလိုက်ရအောင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံကတော့အားကိုးကတော့တောင်းတာသိတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကြီးကိုယ်ရှိတယ်ကတော့တချို့ကတော့ကူညီတယ်ဒါတော့ဒါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမှမဟုတ်ကူညီနိုင်ဘူးကိုယ်နိုင်တယ်ပြန်ကူညီဒီကွာတော့ကဒီမှာတော့လေပါဖူကြီးလေပါလေရဲ့တော့ပြင်နေပါဖူကြီးလေအဝဲတော့ဒီကိုကအတားစီဆဲအကလာတော့မနာအကလာတော့ဆိုရတော့ပြင်ရခိုင်းနေအဲပူပီတာမဝနာသူခုနာစေဖာအတော့ကိုတော့ဖဲနေနောက်မှလည်းအဝဲပတာချက်လို့တော့ပါတယ်သူမှာတော့ခုနကပြောရည်ဒီညမှာလည်းတာတူတော့တာမဝတာကတော့ခမယောတော့ဟောပါရတော့ကိုရင်းဦးရဒီညမှာသိတော့ဘယ်ဥပရှိကောလည်းကိုသူ့ဟောရလည်းအဝဲပေါ်သူတော့ရပွားရတဲ့အမီးတဲ့ဘယ်ရတခါခေါ်တော့မာသာနာကင်းနေမှာတလည်းတန်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီတော့လည်း social media ပေါ်ပုံတော့ချောရတာကိုပေါ်ရောပေါ်နေတယ်ကြားရတယ်ဒါကျွန်တော်ကမှတောက်ပေါ်ကိုသိစကားကိုကြည့်နေမှာတော့ခေါင်းရောစာကြည့်ခိုင်းနေကြရတယ်ဒီမှာတော့တော့ဖားရီတော့အမိပြီးတယ်ပုံနေနေအခုนี่ရနာပဲလေပြောလည်းမပြောဘူးကိုတည်းကတာမဝတ်တာကိုဝယ်ပြီးအတားပြီးနေဒီနိုင်ကလည်းပြည့်ပေါ်ဆိုကျွန်တော်ပေါ်ဒီကိုဝယ်ပြီးအလုံးကြီးတယ်နေတာ ဒီတော့ပတ်ပေါ်တော့ အမေဟိုရင်းနေတော့စိတ်ကြီးနေလက်တာခိုင်းလက်ကိုပေါ်ဝယ်ခိုင်းပေါ်ကဲဒီကဲပြီးလဲတာပါပေါ်ပါတယ်ကဲလက်တာအားတော့တာဟောဒီပြီးအဝယ်ဒီတဲ့ကြောက်ရတယ်တာတူတာဘူးတာလက်ခါစညွန်ကလေးရွယ်တာတူတာတော့တာပြောနေတယ်တာကတူတော့လေအတော့မင်းကြီး แต่คนเราก็จะเป็นเรื่องก็ยิ่งปลาเราจะก็ตัวเดียวมันตัวเราผู้จะตัวหมายใหญ่เนาะจะไม่ได้ต่อ
တော့ဒီနေ့တက်ခွက်တဲ့ရဲ့စပါဖို့တော့ကောင်းတယ်အခုနဲ့ဘူးဘောနဲ့မာဝဲလာလို့တော့အကာနဲ့ဝင်ပေါ်ပေါ်แล้วก็ตรงนี้หรอกนักเรียนเนี่ยเวลาเรามาตัวบ้านตัวนั้นแต่ถ้าการเราถ้าก็จุ่มเนี่ยก็เราก็ไม่การเราก็เนี่ยในไงตัวมาเลยตัวมันก็เนี่ยบ้านตัวเราแค่เล็กแค่เราเนี่ยฟอนเราก็ตัวเล็กกันเนี่ยเอาไว้ที่ตัวเราก็ตัวเล็กกันนะมาเอาไว้ที่ก็เลยเราเฟดเรลดิโมคราซีตัวก็ตัวเดียวก็บอกเฟดเรลดิโมคราซีเนี่ยมาพอนักเรียนเนี่ยประเด็นเดียวये तेलुगु को dapat dan nikmat kepada orang kau tulis gambar dan amin nikmat memang kau tulis amin dan untuk kuat kau kita cakap memang yang mana ini itu oleh awak ni NCA itu pun nak puluhan lagi harap lagi kau tulis amin apa yang kita muka kita terkait kau mana kami tak lelok ni oleh ciri kau dari depan ni kau tulis amin ni kau tulis gambar Meta di kolom, aliat kolom. Lagi ni, nampak apa tu le, ami ulan ni ulan ta, di dalam ada sirup apa le, dia kemana tu kolom ni, nelel puno puno. Nampak kolom le utan saya, ni nampak cukup le rata, kolom le lolo, kau ni macam mana kalau kau pun, macam ni. Awal ni nama macam ni macam ni wah, tapi macam nama ia ni Indonesia, buat tidur tu le. Anak lah, ini anak. Apa ni ye? Saya dah tahu ni. Awak dia main ada, tak kena apa ni boleh tak kita malam main. Ni dah malam tu dah lalu dia sudah bawa ni mana. Apa ni ye ni? Dia bawa, nak kira dia bawa ye. Dia dia bawa. Nak malam tu mungkin makasih ni bawa. Batel kuai dia bu. Nama ketika kita nak buat hama-hama boleh hay kalau awal belum ini sebab tenon ni tidak diterima tapi saya main dewa terjadi sama kontrol nama tapi saya sama tanam yang kau ada berapa kita mau ada kontrol lah apa ni semua lagi ni tapi ni perkara apa tu legal ni apa tu dia amin lagi ni awal ni sebab kalau kau ni sekolah ni awak ni le NKNU punya awak ni le berlalu ni bang awak ni orang PCA dah tak apa pun baru je lah apa ni ada memang mengaji dekat awak boleh tak kabur awak ni dia tu kena kau ni awak taman ni mina tak kalau sudah ada tak apa tak apa tu dekat mana dia tu mentor orang dah tak kita tu UM dah ada Dewan Dewan ni ada punya kuasa, nanti ni bukan matu dalam ada tak political reform political reform ni mana lagi ni? Kita ni boleh lagi ni sama betul taman agak agak kelas. Nampak lagi nolong ni orang depan ni betul taman kota. Awak ni dah kota ni popular government. Kami ni kalau kerja amnum itu ada tu penyelenggaraan research program. Kalau yang kali ni kita upaya ni le penyelenggaraan research program
Subona karo ya kwa chunga kwa kama nagi dia kwa nuru tak kan kalau ni lelenya nago nagi nami ba nagi lelenya apa nagi na dia karo kwa chunga ya karo kwa yang karo ni nagi kalau tak kan dia tak kan lebih dia masuk dah nah itu ni kuat ke bakal media betul lah hati orang dalam Facebook itu media dalam media kau udah when official di CNN, BBC, KIC itu dalam paling media. Lalu buat orang murah buat daerah apa ni buat orang million daerah tu kau ada. Ada nak dan pan di udah buat ada. Udah ada kalau ada teknologi ada buat model kue niไม่ว่าจะในจอบโฟนเตกว่าเราจะชิคกี้พายเราเอาไว้ในนี้ชิคกี้พายจอบโฟนเตกว่าโคนละเมลี่เราเนี่ยเขาเราเดินเฟซบุ๊กนั่นเองบางก็การเดินแต่เราเอาไว้ในนี้มีเดียพอถ้าชั่วโมงนี้การมันไม่ที่เราอาจจะเราได้แต่เราไม่พลาดมีเดียหรือคนมาโชว์เลยเรามาเดินเอาไว้ในบ้านเราเรามีเดียนี่เนี่ยจะเดินไปเราแต่เราเดินเรานั่นเอง freedom of expression, freedom of expression. Tahu ni freedom of expression lah. Ini mula macam apa ni violating the rights of other people. Nanti dia tahu pada evidence tu apa dan dia tahu pada kami ni nak dia bertok. Nanti you're violating my rights. Tell about who ni nanti you're black ni apa saudara nanti. Ini ni mula media pun hati dia tahu pada ni lagi cium enam ekor ni. Nak pas saudara telefon, bangun boleh ni. Violating the rights of other people. It's not freedom of expression. Freedom of expression ni, lalu bukti baca freedom of expression. Maka kalau kita kau Amerika ada freedom of expression ni, maka waktu people kan tak berdaya ubah, when slave kan tak berdaya ubah, mungkin kan awal Amerika ada everybody has a right for freedom of expression. Le waktu tiga Mexican ni, kan saya lalu Amerika mempunyai the right to take orang. Kan kita tak berdaya ubah, pun baca freedom of expression. Freedom of expression lagi ni, you really have laws and regulations. You cannot violate other people's rights. Nami hati na jawabannya hati. Naik hati lah tu nanti bila hati lah boleh lagi apa hati lah boleh ketika hati lah nanti tu pun teler nanti lah nanti ni. Awan yang pun masuk itu. Lagi ni hati banyak apa boleh hati apa boleh mana apa. Tapi ni macam mana? Apa maksudnya? Apa you violating the rights of democracy. You're violating the rights of people. I don't intend freedom of expression. Kalau one Negro yang criticize, kami tak tahu. Then itu on board, the poor right, children right, women right. Kenapa lah pun